Jaban musula haleluya rangnida permissiola anugrasi ngada yang jemmada permissioji molam don shumula yang ekdam आनन्दले मलाई ताङला याङला स्वर्गला परमेश्वर दा साँचो परमेश्वर दा याङसी सेमेनसी आराधना लम्याङजी याङचु ताङदो तामिन हालेलुया रंगनील गुंगरी तिनी दोसिनन परमेश्वरला चोनबो वचन ग्याम दिगै बाचित लबा लागिर वचन गदे बोलाबा लागिर ngaला वचन आनी याङला वचन आइन येशुला वचन परमेश्वरला आपला वचन तिनी ngarangनील गुंगरी पाङबा यागार गिङा जा मातेम जिना हालेलुया याङसी आराधना सि प्रार्थना जिन मला तारिम चुदुरी गाइना आलाना परमेश्वरला चोनबो वचन ग्याम गाइराङनी दातिकै तम पाङे मानजी माब्ला सुगोङ आला जके सोर नोंगबान मोबा ओयालाप दर्जा माबान मोबा दाजा थोनजी हालेलुया एकदम नन रंगनीला गुंगरी तिनी परमेश्वरला चोनबो वचन प्रेरित ल किताब याङला तामाङ गिरजा पाङला मूल चेलाला प्रेरित जा मूल चेला कादिला गेबे मोला याङला 4 अध्यायला 23 रन्जी याङ लगभग 31 पदोना ला वचन ग्याम राङनी दंगा थेना लाला हालेलुया रंगनी से ngala awa sansuban मोला विभाग आता पूरा विश्वास मोला चुदुइरी तिनीला वचन पाङमा बन्द गाछा एकदम जो वचन ग्याम तन आदरी गाय तिनी नन्तिकै ताम राङनी दा पाङे मानजी आदा एकदम परमेश्वर दाबे छारछार बुद्धि ज्ञान प्रभुला मैकोलाबारी दोनमान मोला हालेलुया तिनी बन्दङ लानन दिन गाछा वाइका दे बिरबा वाइखा दे बिरबा गेदाङ लाबा थेताम परमेश्वर जो दोषी नंगादा वचन ग्याम छि तिगै तामगा दोनमान मोला तिनीला याङला वचन याङ सेमगिक तसी प्रार्थना लाई बिबा शीर्षक ग्याम छि पाङ मन मला थेलन ताङ थुमरी गाय वाइखा यागा सोबान मला याङ रंगनीला गुंगरी गाय थान्गे मानजी है याङ सेमगिक तसी प्रार्थना लाई याङला गुंगरी येशू ख्रिस्टला युल्सा बाई आमेन याङ सेमगिक तसी प्रार्थना लाई याङगा देला गुंगरी येशू ख्रिस्टला युल्सा बाई सेम यन्जेन फुरबुर ताङसी परमेश्वरला झैझैलाई जस्तोन दुःख बाधा खसैनुन येशू ख्रिस्टला मैगोलाई सेम यन्जे फुरबुर ताङसी परमेश्वरला झैझैलाई जस्तोन दुःख बाधा खसैनुन येशू ख्रिस्टला मैगोलाई याङ येशूला मैगोला बारी याङ रोग तबारे आदनी औरंगलेसिन अर्गु मला याङला गुंगरी पवित्र आत्माला संगुल खानालाई याङला गुंगरी पवित्र आत्माला संगुल खानालाई सैदान र च्याल्दा दिन बन्धन गादे फ्राक फ्रेक टाङ्नलाई सैदान र च्याल्दा दिन बन्धन गादे फ्राक फ्रेक टाङ्नलाई याङ जम्मन सेमगिक दसी प्रार्थनालाई याङ जम्मन सेमगिक दसी प्रार्थनालाई याङ गादे आलोङनान येशू ख्रिस्टला संयुर थेनलाई याङ गादे आलोङना येशू ख्रिस्टला संयुर थेनलाई हालेलुया साचिन्चु याङला प्रेरित ल किताब मूल चेला गादेला घेला किताब नाइ रंगनीला गुंगरी 4 अध्यायला 23 से 31 पद ग्याम से तेबा जो सारांश जो वचन नान तामिना चोरी याङछि च्याजी बिसाम चुदामगा चोरी स्याबला नाइ तिनी रंगनीला गुंगरी परमेश्वरला गादिन छ्याम तामाङनुन मला तारा तसैनुन जो वचन जागाइन तिनी नेपाली थेलाई मानजी याङला गुंगरी दाते लानन मिगादे च्यासु बन मला अनलाइन रिग है जम्मन लागिरे सो जागाइ पहिले रंगनीदा ज्यार्दी गइरिन थेनलाई है जा याङला गानमा गइरि थेनलाई विश्वासीहरुको प्रार्थना बेसी याङला शीर्षक रिपाङ मला याङला गादिन छ्याम नेपाली बाइबल मला जो बाइबल गेम सिंगा थेनला तारा तिगै तामगा जा दलोङै जुन वाइखा कविता राङबा सेन्डेज सोबान मला याङला वचन र सारांश चुनो निन तिनीला आई रंगनीला गुंगरी याङला गुंगरी परमेश्वरला येशू ख्रिस्टला चेला प्रेरित कादे मूल चेला कादेला घे बिबा किताबला 4 अध्यायला 23 पद रन्छि 31 पदना येशू ख्रिस्टला चेला कादेला प्रार्थना तिनी याङसेला दोबैरन चुनुन प्रार्थना हिन्न चुरे चुराङले प्रेमला छुटकारा पाएर तिनीहरु आफ्ना साथीहरुका आए र मुख्य पुजारीहरु र धर्मगुरुहरुले भनेका सबै कुरा तिनीहरुलाई बताइदिए तब तिनीहरुले यो सुने तब तिनीहरुले एकसाथ परमेश्वरतिर आफ्नो स्वर उज्जाले र भने हे प्रभु जसले स्वर्ग पृथ्वी समुद्र र यिनमा भएका एवं थोक बनाउनु भयो जसले पवित्र आत्माद्वारा आफ्ना सेवक
हाम्रा पुर्खा दाउदका मुखबाट भन्नुभयो, अन्य जातिहरू किन झुकिए र तिनीहरूले व्यर्थका कुराहरू किन कल्पना गरे। परमप्रभुको विरुद्धमा र उहाँका अभिषिक्त जनको विरुद्धमा पृथ्वीका राजाहरू खडा भए, शासकहरू एकसाथ भेला भए। माफ लसिको जग्गा जग्गा बिउङ महाबाजु हाङ मला हासी, किनभने साँच्चै तपाईले अभिषेक गर्नुभएका तपाईका पवित्र सेवक येशूको विरुद्धमा हेरोद र पन्दिय पिलातस दुवैजना अन्य जाति र इजरायलीहरूसँग यसै सहरमा भेला भएका थिए। त्यही गर्नलाई जे तपाईको बौलीबाट र तपाईको योजना अघिबाटै ठहराउनु भएको थियो। अब हे प्रभु, तिनीहरूका धम्कीमाथि नजर गर्नुहोस् र तपाईका दासहरूलाई पुरा साहससित तपाईको वचन बोल्न दिनुहोस् र निको पार्नलाई तपाईले आफ्नो बौली फैलाउनु हुँदा आफ्ना पवित्र जन येशूको नाउँद्वारा चिन्ह र आश्रय कर्महरू हुन्। तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँमा कम्बा आयो र तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र तिनीहरूले साहससित परमेश्वरको वचन बोले। हालेलुया। तिनी गाई रंगनील गुंगरी चुनन वचन ग्यामसी चुनन ताम ग्यामसे गाई तिगै तामलाई लाइमानजी गाई जुन लसी तिनी रंगनील गुंगरी सु वचन न सारम सरे तामंगरी गाई कविता रंगलसी रंग त थिन लजी सच्चिन यंगजा सेम गीतसी जब प्रार्थना लाला सेम गीतसी जब परमेश्वरलाई मुइको लाला सेम गीतसी जब परमेश्वरलाई आराधना लाला धेरै शक्तिशाली गीत लाला। हालेलुया। जब येशू ख्रिस्टलाई चेला गादे थियो गुंगरी परमेश्वरलाई आत्मा फेवगाजी तब थेन्न गुंगरी परमेश्वरलाई आत्मा से उदेकला चमत्कारलाई घे लबन सुजी जामायन से थरला मिगादे लोंगसी थरला राजा गादे थरला शासक गादे लोंगदासी दारियन से इनसे येशू ख्रिस्टलाई बारेरी तिगै तम्पाङ से अब्राउ बिसी दमकी बेन्जी सिगो चुङसी पत्रुस्ता यूहन्नाता एनी गादेसी येशूला बारेला ताम दारेम चुगलारे थिएन ल तिक्त विषम हरेक मिगादेजा थारबा बिनबा येशूला संयुर थिएसी येशू ख्रिस्ट विश्वास लाभ गादे लिच्छ ब्राबोमा हालेलुया। हरेक रोगी गादे फानमान मोबा मंगसी स्याप मिगादेजा फानमान मोबा मंगादेजा थिएन लुइगाम थोनमान मोबा हालेलुया। चमत्कारलाई गेका थिए तबन मो जब पवित्र आत्मा चेला गादेला गुंगरी चेला गादेला जीवनडी फेफगाजी तब उद्देक्तन अचम्मले के दछि। हालेलुया। जब थेनी गादेसी है जन्मसिद्ध आब्राम मिगादे येशूले मिने रेगो ब्राउ व्यवसाय भ्राजी चु उदेकला चमत्कारला गेम राङबाइलामा थेरला शासक करे थेरला लेका दे थेतुइला शासन लब मिगादे लोंगजी जम्मन मिजा जो दारम येशूला चेला गादे लिछ ब्राबदाजी है दारम यांग द जिन्नजी यांग द धर्म नाश लबदाजी यांग द दारम यांगला जा तिगै अस्तित्व आरे बिसी थेनी गादे द चुङसी सवारी बोर्सी येनिका देशे तिनियन से येशू ख्रिस्टला बारेरी तिगै तामाङसी आब्रा बिसी थेन्द दमगी बिन्जी जाबा दुइरी येशूला चेला पत्रुस निसे योन्नाका देशे पाङजी परम प्रभु परमेश्वर से सुङबा ताम आङयन्ना मिला ताम ज्ञानमा ज्याबा हिन्न कि तिगा विदासी थेनिका देशे चुदम थेनंगा चपाङजी परमेश्वर से गुण माताम आबाङ नगने सोबारे आहम। हालेलुया। परमेश्वर से गुण माताम आबाङ नगनी भ्राबारी आखम बेसी योना तेन पत्रुसी एकदम एक साथ पाङजी जमेन जे तेन गादे रंगला चेल गादे मुगलाट निसी रंगला रो गादे मुगलाट निसी चुदाम गा जमन पाङजी पाङमा येनसे परमेश्वर त तेन गा चुरङ बेसी प्रार्थना लजी है परमेश्वर आबा चुका देसी बिनबा nganda longna labatam nganda pinba damgi rangse sansiuko हालेलुया। अनि रंगला जा येशू ख्रिस्टला बारेरी ngance pangbaरी nganda भंगदेन शक्ति दोनगो बेसी थेन्जे प्रार्थना लजी हालेलुया।
अनि परमेश्वरला साँचो स्वर्गला हिल्सला समाचार पाङबारी स्वर्गला हिल्सला प्रचारला बारी येसुन थार्बा बिनबा ग्लेन बिसी प्रचारला बारी मिका देता थेना लबल लागिरी गन्दा बुद्धि बाउ गन्दा ज्ञान बाउ गन्दा आलोङबा आत्मा दोनगो बिसी परम प्रभु परमेश्वर दा मैको लबन आराधना लबन जब चेला गादे प्रेरित गादे सेम गीतसी प्रार्थना लजी धेरै शक्तिशाली गीत जी हालेलुया आमेन सुरी बाङमान मला तामाङ गयो नि है सुराङ लसी प्रार्थना लसी जिन मान्छे थेनी गादे फोप तबा ग्ला लिक लिक दजी हालेलुया सुबिब जा संगुल हाजे धेरै तामाङ गयो बाङदम जा संगुल खाजी धेरै ओचे थेनी गादे झमन परमेश्वरला आत्मसी ब्लिङजी जमयन्जे थेनी गादे से आलोङनान परमेश्वरला वचन थेन लजी हालेलुया आलोङनान परमेश्वरला वचन थेन लजी यङसी परमेश्वरला वचन आलोङना थेन लबा लागेरी यङदा परमेश्वरला आत्मसी ब्लिङ दोला आमेन जब परमेश्वरला आत्मसी यङदा प्लिङला जब यङला सेमनङले परमेश्वरला आत्मा फेपगला तब यङसे लब गे गादे शक्तिशाली दाला हालेलुया जब परमेश्वरला आत्मसी यङदा प्लिङला तब यङला जीवनडी परमेश्वरला आत्माला संगुल गादे हाला चु संगुल चाहिँ जातिगला परमेश्वरला आत्माला संगुल जातिगला बिमल वाली शैतानना माङ मुङला बन्धन गादे टुक्रा टुक्रा ला हालेलुया हालेलुया परमेश्वरला आत्माला औ संगुल हामाइन्छ शैतान न गेर गादे तोडब्दाला आमेन शैतान न सांगला गादे चल्दा गादे टाङला फ्रट फ्रेट टाङला थेदा वाला ngajuri bangman मला यङ जस्तोन बाधा हसै यङ जस्तोन दुःख हसै येशुला समाचार थेन लबर यङ तयार दै हालेलुया येशुला समाचार पाङमार यङ तयार दै येशुला समाचार थेन लबर यङ तयार दै हालेलुया यङ सेम गिदसी जब प्रार्थना लला सेम गिदसी जब यङला परमेश्वर आपला आराधना लला परमेश्वरला प्रशंसा लला संसारला मिगा द लोङ मर्जुला हालेलुया संसारी पवित्र आत्माला संगुला मेदे मि लोङसी आत्यब दला है लोङसी आत्यब दला दाते छु नेपाल जिल्ला छ्याजी बिसम है यङ क्रिस्चियन गादे लाना रे यङसे लाबा शक्तिशाली सेवा मनाङसी दाते जमन मिगा द लोङ मान मला लोङ मासेला मन दारेम यङला छु क्रिस्चियन धर्म गादे माना लदोजी है चुरिजा है चु धर्म गादे यङ प्रचार लबर बिनमा रादा बिसासी ग्लाग लारे मिगा दे लोङसी आत्यब दसी है बोल तोर बोल मार्बोल दामला त्यति बेसम परमेश्वरला पवित्र आत्माला संगुल खाबान मलदारेम आमेन परमेश्वरला आत्माला संगुल थे यङला जीवन गेम साधोला परमेश्वरला आत्माला संगुल जब हालनी जमेन मिगा चुराङ छिन लोङला चु दुई रिनन प्रेरित गाला समय रिनन अनि येशुला चेला गादेला दुई रिनन हेदरले हेरोद बेबा शासक गादे लोङमुबा हेरोद बेबा ग्ले गादे लोङमुबा सम्राज्य गादे लोङमुबा सम्राट गादे लोङमुबा राजकुमार गादे लोङमुबा शासन लबा मन्दिर गादे लोङमुबा थेदा बाइलामा थेन गादे पाङजी येशुला चेला गादे दा येशुला मूल चेला गादे दा एनी गादे से तिनी यान्से दारेम एनी गादे से येशुला मिनगी जे तिगाइ दाम यान्से प्रजारला से आब्राउ पाङसी आब्राउ बिसी थेनी गादे द दमगी पिन्जी जब थेनी गादे द वरङबा दम गाजिनी थेनी गाजा लोङसी आत्यब दसी ल है ग्ले गादे मन्दिर गादे ओ पुलिस गादे गन्दा बचाउला बिस्तेन हानिनी तर थेनी सेम गिदसी स्वर्गला परमेश्वर आप्तेन छम प्रार्थना लजी हालेलुया जब थेनी स्वर्गला आत्मा परमेश्वरला स्वर्गला परमेश्वर आप्तेन छम प्रार्थना लजी तब थेन्जे पाङजी गन्जी येशु ख्रिस्टला बारे रे पाङमा अचम्म दिन उदेकले घेका तदोबा है उदेकला घेका तदोबा है येशुला मिन्दी प्रार्थनामा रोगी कादे फान्दोबा बिरामी कादे निक्को तदोबा पुरान छुटकारा याङदो बिसी जब प्रार्थना लजी तब येशु ख्रिस्टला मिन्ग्यामसे उदेकला घेका दे अजम्मा उदेकला चिनो कादे तदोल बिथेने प्रार्थना लजी अनि थेनन दुइरी थेनी कादे मुगलारे परमेश्वरला आत्मा फेपका जी परमेश्वरला आत्मा से प्लिङसी थे सानो लिक लिक दै थेर सिगो अनि परमेश्वरला आत्माला संगुला जी जब परमेश्वरला आत्माला संगुला हाला नि धेरै अचम्म दिन उदेकले गेदाला हालेलुया धारेम नेपाल हिलसरी परमेश्वर से सुरितो बाबान मुला सुरितो जा परमेश्वर से दारेम यङ तामङ हिलवाला गुंगरी परमेश्वर जीवन मुला हालेलुया यङ तयार त दल जुजाल ननंगा दे यङ जम्बुलिङ नङ ठाम्स जीवा तामंगा दे अनि ख्रिस्ट येशु द विश्वास ला बगदे जब सु वचन जी पाङमा अनुसार सेम गिदसि प्रार्थना लाला तब परमेश्वरला आत्माला संगुलाला आत्माला मेनिला जमेन्छ मंगा दे डोसी यार बन्दाला आमेन
रो कादे रोगी कादे फानमान निला तेरा बालामा तिनीला छु बचन जे पाङमा अनुसार यांसे लदोब तामजा सुइना yang सेम गिदसी परमेश्वरला आराधन लदोला आमेन परमेश्वरला मैको लदोला परमेश्वरला प्रशंसा लदोला परमेश्वरला आराधन लदोला परमेश्वरला प्रशंसा जय जयकार लाबर yang हेमे छुडप तबरे आदा yang सेम गिदसी जम्बलिङ राङ जुन सुगै ग्लारे मुगाई परमेश्वर छु माध्यम yang द दुनमान मला yang आत्मरी शरीर रि थारिङ दसै आत्मनी गिदसी प्रार्थना माध्यम आई yang प्रत्यक्ष यंगला स्याल मरांसी प्रार्थना बल लागिरी परमेश्वर छु विभिन्न अनलाइन जुम सेवा गते दोनमा मोला छु परमेश्वरला मोलामिना आमेन परमेश्वर यंगदा मोलाम दोन सुगाई रंगनीला गुंगरी यंगला गुंगरी परमेश्वर पिनमा छु बचन ग्यामसी यंगला सेम यंगला जीवन परमेश्वर छि ताजा सुगाई अनि मंगला बन्धन गादे संसारला नै बादामला बन्धन गादे आजवा ठिमला बन्धन गादे यंगला विरुद्री बाबा सैद्धानिक शासनना तत्तु गरे दारेम आत्माला संगुलासी टाङमान मला हालेलुया छुटकारा यंगमान मला रंग तिनी है खाडेसी मन मला रंग रोगले बिरामी दसी तिनी अशान्तिले मोबान मला बिसाम पवित्र आत्माला संगुल हावन मला ते अशान्तिला बन्धन गादे टाङमान मला हालेलुया एकदम यंगला सामाजिक बन्धन गादे है यंगला सेमनेताबा बन्धन गादे जम्मन दारेम टाङमान मला थेला लागि yang सेम गिदसी प्रार्थना लदोला आमेन सेम गिदसी जब yang प्रार्थना लला परमेश्वर यंगला गुंगरी शक्तिशाली गेलाला थेदाबरामा तिनीले बचन जिपाङमा अनुसार yang चुरंगसी सेम गिदसी प्रार्थनालाई यंगला गुंगरी येशू ख्रिस्टला हिल्सा बाई जहाँ सेम गिदसी प्रार्थना लला थेरी येशूला हिल्साला है सेम यंजी फुरबुर ताङसी जहाँ परमेश्वरला आराधना लला थेरी परमेश्वरला आत्माला संगुल हाला जहाँ परमेश्वरला आत्माला संगुल हाला थेरी जम्मन काला बन्धन गादे टाङसी निला हालेलुया रोगला बन्धन गादे समस्याला बन्धन गादे लोङमा हाबा बन्धन गादे लोङमा हाबा सैदानना बन्धन गादे तारे टाङसी निबन मला सैदानना च्याल्दा गादे फ्राक फ्रेक टाङमान मला थेदा बालामा yang जस्तन दुका हसैनन नासी प्रभुला मैकोलाई अनि येशूला राज्य यंगला गुंगरी बाई जुबजनसी पाङ मान्छर जस्तन बादा गादे हसै yang आलोङना येशूला संयुर थेनलाई आमेन चुनन प्रार्थना यंगला ngacala surulah Yesus dah bersuara bagi dia प्रार्थना ini. Tiada प्रार्थना lama tini yang la gong lecu patan dokaji. An tiada balama tini yang enon jambuling nang non thamsi dan siapa tamang jujal nanang gade Yesus dah bersuara bagi dia yang sem gitai yang la biswas la bari baki muba jujal nanang gade dainon Parmeshwar la maya lai ani yang la Parmeshwar la sarani thendainon bai yang la chunun प्रार्थना चुनन सेवा लसी यंगसी परमेश्वर ला राज्य यंग ला गुंगली बादोला हालेलुया यंग बेनदान परमेश्वर मोलाब दोन सुगाई तिनीला चु बचन्दा ngai चुरिन थान्ना ai तुनबारी ngai रांगनी द उत्साह चुनन दोन नकी यंग जमन गिदसी यंग ला परमेश्वर द मैको लाई यंग जमन गिदसी यंग प्रार्थना लाई चाहे श्यारी मगाई चाहे नोबरी मगाई चाहे ज्यांगरी मगाई चाहे लोरी मगाई जुन सुगाई हुलसारी यंग दन्छासै यंग गिनन परमेश्वर आपला संधानिन yang sem gidasi प्रार्थना लजी बिसम चु जम्बलिङरी येशूला युल्सा येशूला राज्यला आदो बनाइ बाताम गदे चु जति पनि याङदा नुङनाला बरे हाबा सैदान बन्धन गाद मला चु बेनन टाङसिनिला चु जमन मासिनिला याङला गुंगरी परमेश्वरला शान्ति से राज्यला आमेन।